ora aku arep budale Lampung iki karo cah-cah lho. Latihan dige tanggal saiki lagune full selawatan Mas. Selawat full. Selawat full. Lah kok tekan kene iki mau request Bokong Semok, Mangku Purel. Heh, ayo percuma lek ku latihan selawat kuwi mau. Ngoni cah-cah gawe ngopeni cah-cah iki. Terus request Bokong Semok ngono kuwi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tidak boleh seperti itu. Ini sudah pakai jilbab kayak begini. Tidak boleh menyanyikan lagu Bokong Semok. No, no. Hadam, hadam. Haram. Haram. Bokong Semok. Semok Bokong Semok. Bokong ini Semok. Apa. Aku lagi nyanyikan ndak kuat aku ndak kuat. Bokong kuno kayak kudu aduh ndak kuat gitu loh Mas. Aku Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nih kan astagfirullah.